umfundisi uzothi hayi bo ngifuna ukula seParliament. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamanazana. Manazaretha ngingixolela kakhulu ngokuba late kangaka. Kunomkhosi owenziwayo lapha endaweni esihlonipha kakhulu. Kahle wenzekela koDisemba. Ukhosi abantwana laba bethu manje usuku abayisa bathi cabanga ukuthi kusasa kuzoba nomgidi wakhona. Ucelwa njalo ukuthi uphumelele ukuhlonipha-ke isilo samabandla onke ungangezwe lakhe. Ngiyengacabanga ukuthi noma ngila eGoli kepha ngomoya ngibe khona. Ngiyacabanga ukuthi umnewethu inkosi unyazi bezulu ngiyacabanga ukuthi khona. Ngibafisela nabo bonke abaye bakhona nabasazoya indlela enokuphepha nokuthula nokuqhubeka kwamasiko esizwe samaZulu. Izinto ezinjalo-ke thina njengabantwana safundiswa ukuhlonipha. Azange sidalelwe ukuthi laba basebuhleni, laba basePhakameni, laba bakephi, ngoba sasazi ukuthi uSheme uyinkosi yasemoyeni uzobuyisela amakhosi onke ezizwe izihlalo zawo zobukhosi balapha emhlabeni, ukuze amakhosi akwazi ukuthetha amacala ngokufanele nokulandela izindlela ezifanele. Ngoba uShembe akuyona inkosi yalandle, inkosi yasemoyeni, ngoba Shembe unezwi. Make Shembe ukhona esibonile ngaleli sabatha usithethelele sazi kepha abadala ba wenzakalani
Nena sekuzele ukuzobuyisela amakhosi ezihlalweni zayo ngokuba uShembe yena yedwa nezulu. Shembe yona nkosi enezulu. Sasiqala-ke ukubona inkosi enezulu. uShembe-ke loyo wayengazelanga ukuzobusa kamhle. Cha, akanjalo. Sihlalo saShembe sihlalo sasemoyeni. Inkosi akayikhuluma leyo ndaba. Cabanga ukuthi abadala bayikhumbula ukuthi uShembe wayetheni. Cabanga ukuthi abadala bayakhuluma ukuthi uShembe wayikhuluma leyo nto. Ukuthi amakhosi onke alapha emhlabeni, khuluma nge-Afrika, azawubuyiselwa ey'hlalweni zawo. Inkosi akayikhuluma leyo nto. Amakhosi ashaya imithetho. Imithetho ingashawa emapalamende, shawe ngamakhosi. Shembe wayezelelo khona zobuyisela amakhosi ey'hlalweni zawo. Bonakala ngaleli langa amaNazaretha esethi inkosi yasekuphakameni ayikwazi ukuzala inkosi. Ukhuluma ngobaba-ke ongizalayo nozaloba ilanga uMaskoti nabaluthayo lebahangula makhosi athize namaNazaretha athi inkosi yasekuphakameni ubaba akazange ayizale inkosi. Kwabe sonakala lapho ngoba wayethe ubaba xa abadala bayoyikhumbula abawuthi inkosi yakwaNgcobo amandla kayise yokukhuluma kwakuzwa engakafiki inkosi le egcina izama ukulandela lapha ekhaya uMzonyane. Wathi ubaba lethani zonke iy'ngane zamazibulo zenu niyilethe enkosini yasekuphambi. Mawuzela ingane yezibulo noma ingane eyinkosana yakho ilethe. Wakusho-ke ubaba iwuka likaMahilela noqalaza abantu bamlingela. Umehlo akabhekani nakasayitshene veleleyo. Sike baba lezi ingane zenu ibongo zazo ziyobeza kwaShembe. Badala bayikhumbula lento engiyikhulumayo. Cabanga uBabulona uyayazi leyo ntshumayelo.
Abantu kayikhumela nje ikhuluma ngesihlalo uma ngisemncane kodwa abadala lo kukhulumayo bayakwazi kose kakhuluma lokho uthi mangabe uyindoda uzela ingane yomfana uyilethe enkosini ibe yakwashembe lengane ukuze lezi ingane zabafana ziba amakhosi ke manje azophatha umhlaba ezwe ngamakhosi lawa bese buyiselwe ehlabeni zawo manje ngibona bonke ubukhosi yaphela makhosi namhlanje manje asemajele amakhosi namhlanje alawulwa amakhansela amakhosi namhlanje lawulwa abantu ababizwa ngopresident amakhosi namhlanje alawulwa abantu ababizwa ngo-chief justice bangenalo igazi lokukhosi amakhosi namhlanje ayaboshwa iy'ndaba zawo lawulwe inkantolo sizwa kuthiwa kunama-prime ministers or premier or minister of education asazi ukuthi kuyini-ke lokho thina singaya ngesikoleni sizwa kuthiwa kuno-minister of finance khuluma ngey'ngane nje asikwazi-ke lokho ukuthi uminister uthini ngoba ngalelo langa amanazaretha namakhosi ethi uShemba akayizalanga inkosi ngiyacabanga ukuthi konakala la ngoba uShembe inkosi yasemoyeni uShembe wayengazelanga ukuzoba inkosi la ngoba uShembe unezwi ingakho uma uyiNazaretha mawuhambile emhlabeni ngabe umnumzana noma uyinhlayisuthi noma uyindoda ethize uyawuthatha imvunulo yakho uyilethe enkosini sazi ukuthi kwakwenzelwani lokho kodwa ubaba wakhuluma abantu bavele yakwazi abantu babumakhosonke ukuthi iy'ngane zenu zabafana ziyobe zakwashembe manje ngibona bonke ubukhosi base-Afrika buyancipha angazi-ke ukuthi mhlawumbe wayezelelwa khona lapha e-Afrika ukuthi amakhosi alawulwe inkantolo angawathethi amacala ngeke ngishoyo ukuthi ngithini ukuwe ukuthi uShembe wayethini sihlabelelo samakhulu amabili
neshumi abavunyelwa umoya abangivumela ngisisebenzele esethweswe na inkosi ayijokwe lempefu etyo besethweswe thina inkosi yijokwe lempe umlo yethu savuma sa lithwala Snapping Nina webakhonzi Nigani 70 Zelona Zelona li Zalotwa
manje noma amazwi akhulunywa inkosi inyanga yezulu umkhulu omncane mhlambe le nkulumo baba ngayitranslate uzoqala ngikhuluma indaba kamkhulu omncane siqoshwa amaNazaretha ebuhleli ukusilwela kwakhe njengey'ngane zikamnewabo sishawa amaNazaretha inhlanga yazi obaba uMphiwe ababekhona ababufeka kahle obaba uNyathikazi babe obaba uVimbeni babe obaba uPayipili babe obaba uLanga babekho esamaNazaretha asibuyele ekhaya ekuphakameni ngoba siyaphuza la egcileni siyabhema la egcileni sihamba nangey'cathu seyiganga omunye umhlathi uyihlakasekho khuluma ngobaba yena hambani manje nangisemncane sathi isithutha sisama inyanga yezulu yayisibusiyaphi cha kuthiwa sibuyele ekhaya kuphana yayisibabiza abafundisi ngabo ndongazi wayekhona kwesa badala ukuthi uMadlala wayekhona hawu bayaphi la bantwana cha baba abayigcini imithetho lapha ebuhleni babuza umbuzo owodwa nje umkhulu inyanga yezulu umkhulu omncane njengoba nibaxosha nithi abahambe nani khona yini mina ngibazala nonina balabantwana ayedwa nje umfundisi ongasho ukuthi wayekhona cha akekho waphela wathi abantwana bami laba saze sihlala ebuhleni khuluma uthi I called ngangikhona esabatheni nyangezulu ukhuluma lokukhuluma ithi we maNazaretha nenzani yayigqoka umjivo obomvu nesikhafu engathi kuhloshanyana fake iy'bunya angisemncane ngibanga ushembe nje nyamazi yini ngibanga ushembe nje nyamazi yini njengoba nibanga ushembe kusho inkosi inyanga yelo ngoba lo muntu uyasebenza suku nemini akalali njengoba umfundisi Mtshaleka wayikhuluma indaba kulezi ezidlule engibuza ukuthi inkosi iphi uyibona ngathi ayikho emoyeni khona ayibonile umfundisi angeke ngisho mina kodwa yazi nibanga ushembe nje nyamazi I called amazwi enkosi ngayo nize nakwazana nyabulalana
Bangushembe othanda bonke abantu ababulali abelungu abasendiya abonile nabangonani uthi umkhulu omncane nize nithele inkosi ngegazi ekuphakameni njalo ngibanga ushembe nize nithele inkosi ngegazi ekuphakameni ukuthini lokho mana abane wethu namhlanje laba bangamakhosi khuluma ngomne wethu incenye uhlele sihlale sinegazi ngenxa manaza khuluma ngomne wethu umduduzi wasebuhleni unyazi lwezwi luhlele sihlale sinegazi ngenxa manaza abulalana asadlule emashumini amabili bekumashumi ayisithupha bekwazana bedubulana bebangushembe nibangani manje ngithi abuyiswane ukeze umuzi wasekuphakameni baba uphasha uzala inkosi ncinci phasha njengela unsika sizulwini inkosi uphasha yadutshulwa ekuphakameni phambi kwamagesi amanye ekhona mana namhlanje angikwazi ukuyiphendula le ayangibuza inkosi incenye ngelinye ilanga ngiyobeka udadewethu uNane eThekwini ngingeniswe kwimbangamba ngekiyo sahla isikhathi sidako nomne wethu ephakameni umbuzo angibuza wona uthi bhuti phakama ubaba wahamba kanjani ekuphakameni kona manaza angizange ngamphendula ngoba uyinkosi uyangibuza futhi uthi ngoba nedokhethi nangesikhathi eTRC ayizange ikhulunywe indaba babulona ongizalayo phasha njengela ubuza inyoni yakithi emhlophe sezulwini incenye ezalo baba Woodphakama ubaba wahamba kanjani itheke igazi lengane kaShembe full of blood yesilungu udutshulwa ekhanda ekhona manazaretha namhlanje ngaze ngimphendule ngiyahla izinyembezi uthi noma ngihleli la ekuphakameni angilali ngiyacabanga ukuthi bangangena nini bazodubula mina ngobe udadewethu uNana ozala ubaba ngani abaseqhamne wethu ngiyaphuthuma ngizoshiwa ibhanoyi bengithe shufana izinto ngikhuluma iphutha ngihamba ngemoto harisha umfana okangena angathi kuya i4x4
sekhona abantwana kuthiwa omkhokho la ekhaya ngazi bashona abantu bayabajwayela ushembeke igcina benyamalala ngababona ngoba ushemba kuyena umngane wakhe mawusekumngane wakho uzonyamalala siyasohlala sinayo ushemba ngoba sikaye simbone njengomngane wethu baningi abanjalo bayababona ushembe ethi high five bese bushaya ngempela bese bekhohlwa ukuthi bani lo bayabanyamalaleka abantu abanye ngathi mangikhulu ngiyibuka lento engane kababa zehle ngimbi manje ngithi sikhumbula usiko sasingalazi silo samabandla senza manje imanga besingayilindele ukwazi ukuthi simeme ushembe kuyise kuhle umgidi kuhle Nkosi okoshwama awukho kuleli uyobakulela la kuhle nalo lo mkhosi muhle mawubuya obuyiswa isilo samabandla kuthi ingane zabafana ziyalwe zilobole zihlawule ziganwe zibusiswe kuze zizobuyela enkolweni yamanaza lezi ingane ziyavunula ziyagida engashadile zingaqhoyisi angazi ukuthi kuyoba njani ngoba nami eManazaretha ngiyona ngoba ngakona lokuphatha umbhobho ngesabatha ngizala ushembe ukuphula isabatha ngoba lo angazi nami ngoligcina ngisabatha ngoba njengoba ngiwuphethe lo mbhobho ngushembe ngibasa umlilo ngingazi-ke lo aManazaretha kuyisabatha la ekhona ukuthi kunjalo yaba ingakho-ke ngingafika ngesikhathi ukuhlonipha isilo samabandla onke ngonyama uzolithini umlongomelo kufikeni wethu lelizwe malanga sazlong singena indawo Sapasi ya pula ona manje buka pose akwaZulu kuphela ngibuka inkosi akwaZulu ezohlala esihlaweni emva kwale nkosi ekhona khuluma ulimi labelungu manje yangihlupha
Ngibuka iPhalamende lalapha eSouth Africa ukhuluma isilungu kona manje uyabheka belokhu bancane ePhalamende mangibuya ndokufala inyembezi lo mfundisi bebuza uma wakho kephi lezi zinto zingenza ngilale ubusuku nomini ngikhala Israel ziyobuya kanjani ngoba manje sePhalamende kukhulunywa lesi silungu Madam Speaker, Honorable President, zonke inhlangano zikhuluma isilungu, EFF ikhuluma isilungu, ANC ikhuluma isilungu, IFP ikhuluma isilungu. Zinto othi mawuzibuka mawusuku leminyaka enginayo ungazi ukuthi uyoshiyana emhlabeni khale njalo ACDP isilungu abantu badala akekho okhuluma isiSuthu akekho okhuluma isiTswana isiNdebele Madam Speaker, into ekhulunywayo nje the moment of silence. Yini le moment of silence? Akuthandazwa ngani? Ma kunenkolo yamaJuda thandazwa ngendlela yakhona. Babizwa shini. Ma kunenkolo yamaMuslim babize uAllah inkosi yabo uProphet bambiza uNkulunkulu wabo kuhle nalo ngoba khona kuDeuteronomy uthi ngonivezela umProphet bantu bakini oyokhuluma ulimi olufanayo Hinduism Buddhism Manazaretha akwashebe naKristu amahle enkosi uJesu yini le moment of silence nguthandaza uSathane akasizwe nguthandaza izilwane zakasizwe sikhula nje siyaguga kodwa sizwe yini moment of silence lona leli lizwe mali yobuya sisakhuluma isilungu ePhalamende lana eSouth Africa amakhosi aphi abefundisi baphi izinduna ziphi mina ngiphi ke mina ngenzani ngalokho izona zinto ke ezikhipha umoya wami kwesinye isikhathi hambe kwezinye ngakho ngithi welani manje emasikweni ibheshu ngiyalifuna ndoda isidwaba ngisifuna nkosi inhloko ngiyifuna nkosi umchele ngiyawufuna ensizweni ngathi ngoba yofika isikhathi lapho ushembe uthi nayiqhamuka khona uthola uphelele emvunulweni khoma bhuluku impahla zomdabo wasendiya labo ngibona ngibhinqile ngiqayile ngibhinqile ubona ubhishu nasi sinene nakho kunye ngapha incwadile futhi manje mawushambe efika evunulile
ungavunulanga wena kunjani kuwe awuyiphuli imithetho kaShembe la njoba mina ngiphula ngalombhoko sulwa yini ukubeka imali emvunulo sulwa yini ukubeka imali esidwa kuhle ukuthenga ama-KFC nama-Nando's ney'moto nobuhle namabhlu ngesikhathi uShembe efike evunulile uyothini ngesikhathi uShembe efike egqoka umqhele uyothini ngoba silapha sizoluka ingubo umshana silindile ba uShembe afike ngingazi-ke njengoba ibandla lisenyokeni angazi noma isenyokeni ngini kodwa ngiyazibuza ngithi kuzoba njani ngoba uma isimo sisakuphekwe ngesabathi kumele badle mana soza ukuseloza ukuthi kube njani kuhle kodwa nami ngingani ma umgidi usenyokeni kusasa kuhle angazi-ke lo mgidi uthi wawenzelwe lokho yini okuyiteta ngasemzini wamakhulu ngagcina kudala kugidwe kuPharameli namakhosi ayobona konke lokho kuhle ngoba ngingumntwana ngazi mhlawumbe abadala bayongiphendula uthi ngikuvuma nje ngani angazi indaba isele kuweke mawumuntu wala yafuka untate arete nge hayo ayo matata Unta Modi mo arite Matata Ushembe arite nge matata ushe lebitso la Modimo iboko ningithethelele ke mangimthethisile akumina laba engihamba nawo ngizocela ngomhla ka-26 November sibuthane e-FNB siyothandazela ukuthula kuleli lizwe lama-Afrika zonke iy'nkolo yizoba zikho unyazi lwezulu lumenyiwe lizoba likhona indonza yenkosi indonsa yokusa ngiyayikhohlwa ngiphakama kodwa yiyo i-right nayo indonsa yokusa izobe ikhona that's me indeed nyo izobe ikhona soncezoza phela uphuthisizwe bathi makhulu kancane uzobe khona 5 bane mkhohlwa oh bani babuvela babiza bani nithi bani igama lakhe le yini Sebelanga oh ilanga oh kusokufana kunjalo la waphila indonzo ukuze ngemsebelanga kusokufana kodwa nakho kuzoba khona amagama eni kulawo mase naye ukubiza uShembe senathandaza unyazi lezi anisathe egameni laShembe senabiza amagama obunduna beni ngoba ndimlahlile
lazogcwala igoli khohlwa ukulima manje ngithi bandla sesizwe Anglican Church zona abapostoli bazana ngiyacela ke ngomhla 26 kuNovember sibuthane lapha eSija ngoba kuyisonto kuzoba kukhona nabantu abazawuphelezela laba abashawo ngibazi ke nibe bahle njoba niba le nkonzo isponswe uMthephe Foundation izoqala ngo-8 phela ngo-4 ikhehle uBishop Tutu na uCelisi abe khona noma semdala okuyisimanga sokuhlangana kwawo wonke amakhono akhulume ngokuthula bayakwenzela isikhathi kuliwa amakhono ahlangana zaphela izinto ukuthi konke ke lokho akwenziwa yimina kwenziwa umnini mandla okugcina ngithi lapha kini maNazaretha hlanganani bani nothando zwanani ngoba umnyeni seseduze icilongo izokhala zilungiselele Kosi busuphama kwenhlalo Asibonga